municipal tapi tung dong pulang to kadang di ponik no ini di kai thongse amreng modal kangar lo sa timbul police station ke thom leadership tung ki room taxi ini ani pun ke lam ke lain pasti press meet ame papono kasi munili kang speaker tung stami alang ko ni puno ko ke ala pe sa me hat pachin ko ni no le ni ese bajar hi pen ku dami lam thio so hello ini tu he to 25 March ti ku pen cheng no July ti ku am bo an itu CM tarbi ho to mas council CM sa kuli amo ha ke hai alang lia mingge me kama tapo pen ki mang ko ma teng pen tarbi lo marlo ni hang ni yang awal arab lo sa me agresial do si pen la pe da la pe chura pe reng la pe na ma tapon si kalung la pe pen long ho alang li mass learning program la pe direction program sa de kono ke cheng si rong chieng long de kono adung tu ibin long de kono adung tu rong ni hang de kono pe adung tu ka seng la pe dalam tang ani si da so si pro langsung pilo da de kono alang li ke de kono por ona rat ong mesen pe ong dung di final income so jadi ini investment ning thelo churo lo ning rong pilo so por itu mesena barsa itu ka bion to nos kausi CM sarpen mesena program de get kis tame itu da akimia banch punang nelo opensi itu malam CM sara lama ten itu ka ta telo sini tu ni yete ko de klem bom da bom sanom tikutsi non pinia por anke na arba ke baca TPS angka harus ambil lagi jauh dunia tu so prestige bang itu ini pun oke ekonomi. Lasi ini bayar investment meri pinidang media tinglo meri lam he kan ini lam thela person hello ajar program de investment ini tum chedon dun na pejeko duni sa CM sara pensi ke kon mazoni program bolon te chati mang polimus sama ka no sameni tum chedon dunji ko kisitame ini ladang cari kombo presiden secretary pecenglo lokal mesi tapi modal komiti itu mau fan information of pin pen no lagi dumi tum fan CM sar along permission hanam ko ada public bang ke daga orang pasti ke polisi sama ada butar so pasti ke pangrugi lalu sama ada lokal komiti itu lebih ke klaim porque da pon sa practice bang ini tuming dokter la kala so klaim na ne la ke ro sa fan pemahunan ne non bang BJP ko kimia banci pulang ne ko abanu da klaim pon bongo kimia da klaim bongo sta na practice bang atu mi inglés so pasti yang ini tum ini fantana hangla da west karbeng lo mohila morcha presiden sapi karen kan cuci orang ni sampai ni bukan pulau aja pun dah cakap cinggung bikin langgui pulau lasan pulau mana itu nahong la proper channel komiti itu hasta me ni tu kita cekuri lo la tu information re masih di bawah sama itu tahu kan tu level siapa cara program boleh itu mahala so ni kita nak cakap itu instan lo ada itu lokal komiti tu information ada tim pulau dan itu na organize itu di sini di bawah sudah pundang lo kasi no narat mana tu bangke utar so bangke la pu tu me hang ta dulu pu tu me hang ta dulu salah tu kan pamang hunong ne ini ya kimi itu diklaim ya kam abang itu diklaim dia kam pulau dah bangke hang ta lo dah ke division mana klaim ne abang kimi dah kalau pet masih itu ang abi sirong si sidat amrela arum si campaign la pena ini tu la Central Committee pena direction teng kufima CM sar tu na direction la so moto teng si tu dunai tapi nak kimia bana boleh tu ideologi le principal da BJP ko tu che tom back nai ni tu moto ta isibe aso posi pini ni da bajara him betame ni ta ada parti cha nai parti thir nai le no ni pra sa ni tu ong dong pen kado ko ya rat ka bi lora ang do ala bang ke ang risian lo si ni si he si aning bang pe si tu ala itu ke bang election sa mi ong dong pen ka ha ni pang pen la tu ro chi pra chi te le pin pen aso ni ki bang di pasti ni hi testame kai ta ning do asi ke dam ta ni bang ke langsung laki mi tunda organize ko aban pun bangke thang la chibi tunde bodo bangke langsung bangke akimina to ye tunta la bangke divide and rule policy tu sini kita poko asi divide and rule policy bangke dada kacin policy so ka ro batu sita me leadership lo de nang kan peta nei pasti pilih dan media person nei jadi atu bani ni kita me tuni di dolo planning ku de plan na DPA kam per na pet cepat ini sampai isi proses pamit yang diklaim pembalik itu terkait dengan tidak itu dari mereka siap saat dimana kam lo itu terkait apa hal deh kira itu dulu lang kira itu dulu lagi pasti interaction program lo apa itu tak head de tim pen dulu anu itu tak tiga orang bukan pegang itu organize pamis itu event dengan dulu bom lo pasti ini media atau makin lo sama dari bajar ini biasa mereka tim biasa kan lo
ni pantai si lampi si na pani itu si apona kilo sebab tu mana curolo la pela soteng akimi aban aso kasi kag ko pro te kija ko na tunta si reclaim pono da moto bange asaba pelar ko মানে si paru muda ko la butar sum hanta adu mo hoy nang butar tu bange only BJP pun de lana ta only one color na BJP akimi aban ko tunga pe kasi grassroots level long bangke ili tum kaita ador tipi nai ang song along nang tum kaciri tum tega tum prote ang song pen kaman tum hukum tidak aron mana wan pambil pe sidang rong lo tanang play nai sinong ki tang bangke opinion le chuan phan ma jadi mat telefon pe na hang no ni the senior most ingru pe BJP tidak ebajar te kalang pote adisi ni apa ni benda inform boni nang guni tanong ka hada meeting bang area se lo open session lo sada muni ra merong masih ni pada pun pe na hang lo man ni jara som la mis organization lo ba tar tu te BJP dah senang tum pura offensive karena itu organize no isa platform lo la dak ni na BJP proses kami belum sampai di sini di Kudul mana itu mana berada nanti cingwaji cingwai non kita di dia lah som ben laju organize ngomong di lo di nanti ku sini gitu ya so ni tidak asik ini dan media tu makin nolong di mana som hello non ifrang mangke tu parti lo koi de kroy pamino dan divide and rule policy la so family agdisia don si temi pam kado beta ani pavi pam wano leadership pani pro tante dual minded and the whole character of so family BJP lo ini BJP lo si kan claim ani bang hala dan akam hada ko macho kendo bian pina ko kam bage kedamtang mana election semi grupo pilo lasona character lasona minded tum bangke BJP lo bangke likonai sini bangke tidak masih plan declare pamino plan PPP dan kongres duit dukan no Jokta putire, EPSLC dui dua no, nanti pada sangka putire, BJP dui dua pemino, kita ini yang dibangkai lah. Soalnya muni tulang tak kepikiran sangka lo, itu ke BJP, abur bang hal pun nanti si PPP, pelanggar, kalau dah leadership tu marong, krek benar itu dulu, dah itu marong, nanti marong kan lo, nanti, nah metang banta, langsung email sih hendak lo, nanti ni lah bro, cepat tu deh, nanti, nang dah hutan tu tak hendak lo, akhirnya kita lah begitu. Ala tum taha pige la pora ithan da kola song sobe tu phana bi kola son jate klang te dai komalo nang klen tu phan ala ali da klang la ba ki ta nong tem hai ba ulang tu tang te la nong ke society leader da galilo political leader da galilo be jok de mai de man ke de man me de me em do re amreng constituency arlo penang anara datum kacethan ke la CM interaction program pen chenglok la pen ma joining program ki biarat ke amethang jongjunga le phan CM long dampot nilitum ma joining program di pola son la ana mani do nang join po tangka humampo nang pa ladak program nang bipo program nang ke biho ke join amit aphaya teng lele dat ko ana ho nang litum hin ben pachini so teng ba arlo lam ba ni bon kidi tunde hai sita program mass joining program la pen interaction program lo don te aporcha banget ke do ni tu chini la pen hala dak CM sar pomatma pharma hala dak program pan tangka sponsor la bang hala tu chini po la pen la dak tum ali doji abegi ku bang ke do ko ta hai po kita me no ni litum isi kamat hadam ke daula teng bang ke no la dak ta police station ka lo ta la sona formula ka idoki fansi anak ini kita meeting nang area so pusini tum ladak local committee president secretary tu apa dia sangka si presiden secretary tum ta ani ko pada la sona polisi claim li adobe kusi ladak polisi sana ka lo ke pusilang kita ni fungsi tinggi bang ke kena kade apor ho ani apor ho na la sona claim mo dei kasi bang kita tinggi dia pasang pa lapen ada program area so ko ni tu ma hin pe ni ligi thekam lo ni ligi jona teng bro ta te dak police station ke thomang ka lo bang ke newcomer nang ke jon ni po muni pasi thegong le mana tu thegong ma thegong le lage kunani pen wan po ke formula da po ada kocha ba da bi po ada but bang kai bu thang la so si do po pasi la som pen mang le pasi pini phela ta tu am tame pina bolong ke bang ilang ani am bang ke ahok pe pen plan du ni pute plan du pamino baido long pasi plan du pamino siam sa long pasi plan pamino modon committee long pasi plan du pamino ahok pe pen arona te ken du pe dan du pe na ke sosa ke mosa yo pro da fansi tum ki claim ni ke nai pro tang te claim bi claim wang hukum mo bi te claim do yo pro tang te la ngai chok che pro si dan tangan ma dan tang long ke la yen ni ana ma ke baido pe na ikum kaita permission mate information tu nai modon committee information tu nai local committee at least la tum ke do ve ka por local dan ka tum ka aso posi no ni praan bai kado beta inding bang
mesena ning pesikan plan B ali dasi kuru ta plan P pamina po rat pantajati pamina po rat tanpa mahu dan po rat tanpa mahu jadi sita hala tumbang ta mola tum ta isia imesena dak po lidar ta imesena dak po vote ke iluke pakai pakai dia ulah karena ipawera pura ador ta ador pidoji dotan te nang dudun pame dudun timor nang kopi nong mai kro apati ka pe tumpan aguru le to dalam kan dai kupe iklan vet kita vet mekam tua kita vet pola kasi nong ladak pini ladak tatim local committee pen ke papon resmi tatim ang nolong non ni kam ke jai pon ke chok ke lile duta hai mene chok ke lile an pakke ini ratum purot makan si ni dia jangan pon tu chok ke lile ko pro tang te da pono le ro masila hai tan ditai thalu na konglo lapen itu ladak BJP Bharatiya Janata Party kai ke reng beri pa lapen mulit ang di siang donasi ong du pen pora patum longi pa min janam itu me hang kilo lapen dibusi itu ladak media personal itu sama kadang long CM Dr. Udira Mohan ke hai kedeng pola program apa sama ini sedon dulu pencuru dulu lapen arang liang si program punan ni kedeng itu kok perlu tangke ni dihin peneturi bangke local committee itu lapenda mondol committee itu alam ini konstitusi itu sama berarti ini pon pen ke klaim pon proses mukadi bagi klaim pon perlu tangke lamen mencuri disini penke kalau di siang saat kesempatan ini dulu lapen atau apa yang dibilang sih dia perang putar kita bitung tuhan pencenglok atau mereka bilang orang mata jadi itu kalau apa istilah masih tetap